Déterminé pour l'intégration du continent africain, l'Algérie historiquement a soutenu beaucoup des pays africains dans la lutte pour l'indépendance, la libération. Et aujourd'hui, elle est au premier banc de ceux qui veulent matérialiser l'intégration, la ZLECAf et tous les forats d'échange interafricains. الجديدة المنتهجة تجاه الفضاء الإفريقي مكنت الجزائر أيضا من الانتقال من رقعة الخطاب السياسي إلى رقعة المشاريع الميدانية والهيكلية الكبرى من خلال بعث مشاريع الربط القاري وتكثيف الاستثمارات والتبادلات الاقتصادية واحتضان